Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Sonal Vlogs. Lasi punya videos benan tum tas dalo hongkram se dalo lapenon tum dami lage lihonjar. Lasi ada nampak lang po views lapen first time no bang lapen nampak lang po dak on si mema kon si hanu ba sing nang video le. Atok mati ya. Waterfall dari bisen. Bonsta atok mati lepen develop le jone. Hai ta to baron tason sedora lo tole. Bonai bang tabe lo. Apa puta video bonai lok liyo. Namom no leda punon sabo ang la. Apen first dakta bang ni nang visit. Apen okor jang tumo tutan da kayo. Long location da lang niyo. Korjang tumang juju dari atau kosta Rex lo korjang tume ladies tumang da kosta Rex hoido athe mate please ba atau ko asi chere choni kele lo guys waterfall le lo fat dan yo paklang ko hala ke waterfall ke sino dong kan paklang po waterfall si lihonjar waterfall thelong le bang pudolang ko tinon ni liam paklang po Lihonjar waterfall langmesen adi main tu esta bon sta langmesen la alang buang kilia di non nambo ma paklang ko ni apen dak kan paklang ko na semano ala le lihonjar waterfall langmesen Jumet pegas lihonjar waterfall hongkram adong wong numta enjoy pe yak songjo wong numta debok pe location nang wo dang lang numta wong Jumet pe lage jo langli suka ekdom lames chen lage waterfall le non tum lang sini puni pudak pen waterfall pen oi video ada ayo
Lang Western guys. So guys, non ilang ating mutala non dak penebar pulo kang tingloyok. Almost 4 o'clock los non dak penbar po non black location nan sila. Asi panel video at video ke. Bye bye.